جبوی پشتوانی کردن لپروسا ریفراندومی و سر بخویا کردستانه ریوبریا پرورد آکری پانیلک ساز کرد. به پشکداریا نزدیکی 400 مامۆستایان و لهولا پرورد آکری به برهویان نوێنەرن ئالیین سیاسیین ناوا باژێری ئاکرێ. پانێلێ دەست بکارن خوکردن و تێدا نوێنەرن ئالیین سیاسی گوتار و بوچوونێن حزبا خۆ لە دوور پشتەوانیکردنا پرۆسا ریفراندومێ خستنە ڕوو. بۆ گەڕانەوەی پانێلێ و پشتگیری بۆ ڕفراندۆمی و سەربەخوا کوردستانی و مامۆستا دوارەکە ڕابێت وێ گشتپرسیێدا ئێک سەر سندوقی دەنگدانێ وەکو مدیر محەتە وەکو فەرمانبەری کۆمیسیۆنی دیبن یا دیژی بۆ هەندانا خەلکێمە بۆ سەر سندوقی دەنگدانێ و دەنگی وانژی بەلێ بیتن بۆ سەربەخوا کوردستانی. نوێنەرێ ئێکەتیا نیشتیمانیا کوردستانê di panelê da xuya diketin keneha pêtîviya hemû layek bi biwêrane biryara çarenivîsa milletê xwe bidin û belê kernevala serbexwebûnê bişarînin. جنگ شاه برف ریفراندومه و برف سرخوبونه و بجداری کرنامه بجداری یک کاریگر دیبیتن و پروسه دا پراستی گرنگی یک تایبت یا هی خاصتا بو پرورده چون افریقا ممکنه تأثیرات دورو بره و لولا تأثیر سر پرورده مجیاتی کرن اما اگر هاتو ام ببینه سرخوبون و دولت کا سر بخو حتما پروگرامت ما بوچونت ما تربیه ما پرورده ما آواکرنا کسایتی ما دل سر بنمایت تایبت بن مامۆستایên ئاکرێ bi hev radigotin belê bû serbixweya Kurdistanê û biryardan karên ciddî bikin bû pêgehandina nifşekê netewê parêz û welatperwer û tijî zanist û zanîn ji bo xizmetkirina dewleta Kurdistanê. مامۆستایên perwerda Akrê lêre kom bûn bû palpiştîkirina referanduma Kurdistanê. İnşallah 25 ne hemû piyek deng û piyek reng diçîne ser sindoqê dengdanê dengî bi balê den dengî bi xwîna şehîda den dengî bi xebata hinda salat geyn dengî bi zilm û zordariye den ku inşallah ev proje dibîte dimahîk roj bû milletê Kurd bû nexweşên milletê Kurd. Hemîş wekû mamosta çîneka here giring e wekû mamosta divê komalgehê da palpiştîkirina referandumê û nexwasme يعني يا كل بشتي ريفراندوم بروسا ده هشتا جرنكتر بي دباري ما مستوى قرصة بي تبات في تشينا يعني في فان قطب يا ولد كي كابشتن بو دولة بونه يعني بنياتك جراس أساسك جراس ودرست بو دولتك باش ويا راست ويا درست ويا باكش بيدا فكر إن شاء الله. اسماعيل سعيد قناة بادينان ساعت آكري.